overwhelming ne kuga atiriri undu ucio ni wathi uguo wa kuhobaniria yes Taru wete ageni gwaku uretete ageni 10 moke vote you are overwhelmed Nduratanyite ni maguka ingi uguo yes kana kwa reu no aye mundu lift watuka ugaboco kumuingiria nginya gwake maruru tondu ndeigireire jukumu eno ri yes kireke ndimitindike to the end na overwhelming eno ri ni ameriga mingi tondu no wiihurie wi bachara wiihure muhiki fulani na uge huyu ni mimi na yeye ndio ugekora ni wa kirathi kia goro muno ugekora ni watuike overwhelmed siragia ni uguo we yes ija mukaigwa ni uri muri hagira nyumba ukaigwa aikara bed sita ya ngiri 30 na wako ni ukwe modo maofa huwa maga modo wako aginya riu ni watingia na wa makana watuika incoherent ni modo megie bia modo megie gucoka modo yes a good example ni andu macemanagia handu mukaigwa ng'ania ni etana yenda gukungwira kaundu yes wale tucemania haya mirere kana redigo kana weleva tukirianire kanyamui tondu ndi nondu ingikienda tukungwire wagithie hau ono wira gwa tiriri ukona ti kaundu ati kanene one to andu ana ndeta wakira kenjuke wagithie hau ugakora andu ni 10 na no maratanywa angi wendo ugithire hau with an open heart open mind and open mouth itondo agithirwo ndia mwagikaranga hau uguo mukaban kiria gitagwo the midnight oil mugatukirirwo wega igikinya kindu mugwanjari andu ni maranjia kungaria mitwe ukaigwa riu uria akorwo e moderator ri kigwa ndauga andugame haha tondu kene ni ndangikienja igoti ukawa hekeini abwe tuna kabil fastings fast na karoka 77,000 na isho ni kosta kitu angiri okay 8,200 wakiuga kaina na ngoro mundu ni mutugi aikone kuri haicio ri ya gado ni mageire indo ni mutugi ego moderator thiete na mbere na in my opinion which I think my opinion ya mundu wothe haha billion ni tukunana akaboturanira opinion ine yake na kaga kuheana any room for negotiation no it is not negotiation those are the terms ni tukumunana. And I think Modena calculates very fast and no geshiria out of modesty. Thuo nwe we na thimo moko turore calculator hau. Yes. Sawa. No gekama of mauri. Negweshiria in my very honest modest opinion. Adwaya it mutati kumare here the ladies and my exempt to kamatare. Moligoka gwera boy child. How no baba koria rizo tondu kuma na inegene igiri arume ni atano oge kaitha puria kuria na ihenya arume atano 78 ukona hau ri kindu 10 ina inya hau ithathu akaigwa rau mauga ugitua kwenda torenda kuikia kamuhwari aya angi atatu makauga nituheo till wewe gatweka unfixed wani okuga atiriri tatarabiru yo ringi mathabu mau anga matina tarwo wega andu ndiona taroka wega
Ona vile ya terms. Kare kina kitu ahuthira. Wewe ile tu amekunywa murameta mwe. Inewe mwene 10k. Ona uko they are fair. Ndona me fair muno. Hai coffee ni matatori. I think that's fair. We fair ya o ni fair ya matatori. Hede yori ni gwori kana all your sieta gwatia liabilities okari kana already ni gofulizete to ni hori go thibukuma na mucie ni wesereiwo na hari ungetheirwo ni mchango wako 14,000 no ona boy shall jige ni gukura atiriri godiga gatika ya mukage kurema ai we gutangatha wega ri reiro inyo thie mundu mutacemanagia nake ugacoka riu okay hinyo geciria kuria kuruta mbeca ri kaigwa ningi ni mauga atiriri ungi nake an upstart akauga ngona tumire turi atatu handu autire tukigia host kaigwa ruongerwo ingi ithathatu hau nio withithagia kioro makona next year no gagaita ura makaigua you are not available na kiura ri ukoro ogietha support nigetha ungithitangwo kuri arata angiri ni gutwitiria nyekoretwo ati no kaundu kanini 17,000 rio rimwe nie biro ndana ya nene ne ngiri thona ndaigithitie nyama ne oru muno avu hende ori twekete free na andu acio nginya ne guthora ne ku break it ground na one of the ladies now that is being overwhelmed massively Era reka 33